Ikaw na ba ang ilhon nga Miss White Rose Papaya 2023? Apil na sa White Rose Papaya Challenge! Duet this video or i-post ang imong kaugalingong video sa Facebook or TikTok gamit ang 30-second script sa White Rose Papaya. White Rose Papaya may Double Whitening, Papaya Extracts, plus vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days. Boom! Papaya Puti, Papaya Fast, White Rose Papaya. Ayaw kalimot nga gamiton ang hashtag Miss White Rose Papaya o hashtag Boom Papaya. Ang ilhong Miss White Rose Papaya 2023 modawat og White Rose Papaya Care Kit, White Rose Papaya Sash og 1,000 pesos cash prize. Ang White Rose Papaya Challenge hatud kaninyo sa DXTC 621 Araman Davao, uban ang White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast.